Thirikari ikihinga mihaka ya kaunti cia Nairobi, Kilifi, Mombasa na Mandera ni kugeria irageria kunyihia gutamba kwa murimu wa COVID-19 uu ati aria arwaru mari thiini wa kaunti ici matigutambia kaunti-ini ingi no kuri andu mataroya uhoro uyu no uritu uria wagiriire. Itura-ini ria Shabab kaunti-ini ya Naikuru kwa muhiano, mutungati umwe wa arwaru uria urutaga wira kaunti-ini ya Nairobi arathire gucerera murata wake mundurume kaunti-ini ya Naikuru, no tondu ni aramenyaga angioneka ni ekurio gitumi giake gia guthie Naikuru, arehithania na guthie nginya Naikuru. Huyu kijana ni wa hapa lakini msichana ametoka Nairobi, alikuwa amevaa na si Muislamu, amevaa buibui ya kujificha. Kwa hivyo anajua si mtu hapa. Riria aikari itura riri ria Shabab maronire mugeni materigite kuona, maramenyithia maabitha a borithi na ugima wa mwiri na marekinia nyumba-ini iria andu aya maikaraga. Na baada ya kufika mahali hapa tumekuta huyu mwanadada na rafiki yake mwanaume, na kwa hakika baada ya kupimwa ikaonekana temperature yake iko mbaya sana. Kwa hivyo lakini ikaonekana ni vizuri kwa sababu kama ametoka Nairobi lazima aondolewe awekwe quarantine. Muigini uritio guikara na wihuge na kuhura riboti iguru ria mugeni ugucera matura-ini mao niguo kungikorwo na mundu uri na murimu wa COVID-19 amenyekio tene utanatamba makiria. Kila mwananchi anakuwa macho sana ili kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye ametoka sehemu zile ambazo zimefungwa asiweze kuambatana pamoja nao. Muthenya wa Jumamothi kiumia kihituku, President Kenyatta ni ongereire thikũ ingĩ 21 hari kuhingwo kwa mihaka ya kaunti cia Nairobi, Mombasa, Kilifi na Mandera, na watho wa curfew kiongererwo onaguo iri ta njira ya kugiria COVID-19 gutamba makiria na kuria andu matia watho uyu tondu ni wa kugitira andu othe bururi-ini.